umwami yagarutse. Umukinnyi umaze gukina imikino myinshi y'igikombe cy'isi kurusha abandi bose mu mateka, nyiri Ballon d'Or 8 ndetse n'uwatwaye igikombe cy'isi, Lionel Messi arasa nk'uri kongera kwitegura kuyobora Argentine mu irushanwa rikomeye kurusha ayandi yose mu mupira w'amaguru. Ni umukinnyi wabaye icyitegererezo ku gisekuru cyose cy'abakunzi b'umupira w'amaguru, kuko yagaragaje ko gutsindwa inshuro nyinshi ibi bitavuze gutsindwa burundu. Mu buryo busa nk'ubwihariye, urugendo rwe rwari rwuzuyemo ibigeragezo bikomeye cyane. Yatsindiwe mu gikombe cy'isi cya 2006 cyabereye mu Budage, hatsindirwa no muri Copa America ya 2007. 2010 naho byabaye muri Afurika y'Epfo. Inzozi ze zo kongera gusenyuka zabaye nk'izitangira kuba impamo, abantu benshi batangira kumuseka. Hanyuma Copa America ya 2011 nayo yamusigiye nimba. Ariko ububabare bukomeye kurushaho bwaje 2014 ubwo Argentine yatsindirwaga mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi nyuma yo kugera hafi cyane y'ikuzo. Nyuma yaho yongeye gutsindwa muri Copa America ya 2015 no muri Copa America ya 2016. Uri kumva icyo kintu? Ibintu byatumye benshi bibaza niba yari kuzagira ku nzozi ze zo gutwarira igihugu cye igikombe gikomeye cyane. Igihe byasaga nkaho byose bisa nk'ibirangiye, hahandi umuntu ababona ko nta gishoboka. Igihe benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru batekerezaga ko urugendo rwe mu ikipe y'igihugu rugeze ku musozo ubabaje cyane, ndetse igihe bamwe bari batangiye kwizera ko atazigera asoza inzozi ze yari amaze imyaka myinshi yiruka inyuma, Messi ntiyacitse intege. Ntiyemeye gutsindwa ko kumusobanura uwo ari we, ahubwo yaragarutse, agarukana icyizere gishya, agarukana ubushake bwo kongera kurwanira ibendera ry'igihugu cye no kongera kugerageza kugera ku byo benshi bategerezaga ko bitagishoboka. Yaragarutse kugira ngo ayobore Argentine, yaragarutse kugira ngo yandike amateka mashya, kandi yaragarutse kugira ngo yereke isi yose ko intwari nyakuri itamenyekanira gusa ku nshuro yasinzwe, ahubwo imenyekanira ku buryo ihaguruka buri gihe nyuma yo kugwa. Uri kumva icyo kintu? Ariko mu gikombe cy'isi cya 2018 cyabereye mu Burusiya, yongeye guhura n'agahinda gakabije. Ubufaransa bwaramukomereye cyane maze buramusezerera. Byari ugutsindwa kwa 8 gukomeye kuri we, ibintu byari gusenya intege nke hafi ye ya buri mukinnyi wese ku isi. Ariko si Lionel Messi. Munsi y'umutoza Lionel Scaloni, Messi yabaye nk'umuntu uhinduka umukinnyi mwiza kurusha uko yari yarigeze kuba ari mu mwambaro wa Argentine. Ibi byahinduye amateka yose. Mu mwaka wa 2021 yayobora Argentine itsinda Brazil ku mukino wa nyuma wa Copa America, ahita asoza imyaka 28 igihugu cye cyari kimaze kidatwara igikombe. Yarangiye ari we watsinze ibitego byinshi muri iryo rushanwa n'ibitego 4. Abanunatanga imipira myinshi yavuyemo ibitego n'imipira 5, ndetse anarema uburyo 21 bw'ibitego. Amaherezo yakuyeho umutwaro wari umaze hafi imyaka 20 umukurikirana. Nyuma y'umwaka umwe haje igihembo gikomeye cyane kurusha ibindi byose, igikombe cy'isi cya 2022. Igikombe yari yarahigiye ubuzima bwe bwose hasi no hejuru. Igikombe benshi batekerezaga ko atazigera anagitwara na gake. Messi yayoboye Argentine yegukana igikombe cy'isi cya 3 mu mateka yayo, kandi agaragaza imwe mu mikinire myiza kurusha indi yose yigeze kugaragara muri iri rushanwa. Yatsinze ibitego 7, anatanga imipira 3 yavuyemo ibitego. Yabaye umukinnyi wa mbere mu mateka watsinze mu matsinda, mu cyiciro cya 1/8, muri 1/4 no muri 1/2, ndetse no ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi kimwe n'icyo gihe cyose. Mu gukina imikino 26 y'igikombe cy'isi, yesacagaye kuko imikino myinshi yakiniwe muri iri rushanwa. Ibitego 13 yatsinze mu gikombe cy'isi byanamugize umukinnyi wa Argentine wari umaze gutsinda byinshi kurusha abandi muri iri rushanwa, arenga Gabriel. Aho niho Lionel Messi yinjiye mu buryo bwihariye bwo gukina igikombe cy'isi. Niba hari utekereza ko uwo Messi yarangiye koko, yongere gutekereza kabiri. Mu mikino 16 gusa yakiniye Inter Miami muri uyu mwaka, amaze kugira uruhare mu bitego 20. Ikirenze kuri ibyo, mu mikino 5 iheruka yonyine yagize uruhare mu bitego 12. Ibimenyetso byose birahari, ntabwo wabihakana. Messi yongeye kugera ku rwego rwiza. Mu mukino wahuje Argentine na Iceland, byamusabye iminota 18 gusa kugira ngo yibutse abantu bose Argentine ubundi ni ikipe imeze ute iri mu kibuga. Mu minota mike ya mbere yahaye Martinez umupira mwiza cyane wavuyemo penalty. Messi ubwe
yayiteye maze ayinjira mu izamu. Nyuma yaho yongeye kuyobora igitego cyiza afatanyije na Rodrigo, maze Thiago Almada asoza igikorwa atsinda igitego gutyo. Buri kintu cyasaga nk'icyihuta, gityaye kandi giteye ubwoba kurushaho, kuko aricyo Lionel Messi akora. Ahindura isura y'umukino wose mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ubu umwami w'umupira w'amaguru arashaka kugera ku kintu benshi batatekerezaga ko gishoboka: gutwara igikombe cy'isi inshuro ebyiri zikurikiranya. Mbere y'uko Lionel Messi aza, Argentina yari igishakisha uzasimbura Diego Armando Maradona. Maradona ntabwo yari umukinnyi usanzwe gusa, yari igikirwamana cy'abanya-Argentine. Yari umuntu wasize amateka atazibagirana, kandi igihugu cyose cyamubonagamo intwari yihariye. Mu myaka myinshi yakurikiyeho, abakinnyi batandukanye bagerageje kwikorera uwo mutwaro, ariko ntihagira uwuzuza neza nka Lionel Messi. Hanyuma haza umwana w'imyaka 13 wageze mu ishuri ry'umupira rya La Masia. Messi yahise akurura amaso y'abafana n'inzobere kubera impano yidasanzwe. Atangira gukinira ikipe nkuru ya Barcelona afite imyaka 17 y'amavuko, akinana n'ibyamamare byinshi by'umupira. Mu mwaka wa 2005 yahamagariwe bwa mbere mu ikipe nkuru y'igihugu cya Argentine mu mukino wabahuje na Hungariya, ikizamini cya mbere gikomeye cyabaye mu gikombe cy'isi cya 2006. Nyuma yo kugira uruhare mu bitego 13 mu mikino 25 yakiniye Barcelona, yageze muri irushanwa afite icyizere gishya cya Argentine. Nubwo ikipe yari yuzuyemo ibyamamare bikomeye biri hejuru ye, Messi yahise yigaragaza, atsinda igitego, anatanga umupira wavuyemo ikindi mu mukino bahuyemo na Siberia. Nubwo Argentine yasezerewe n'Ubudage muri kimwe cya kane, yari amaze gusubiza icyizere mu bafana. Mu mwaka wa 2010 Messi yari amaze kuba umukinnyi mwiza ku isi. Yari amaze gutwara irushanwa rikomeye ry'amakipe y'Uburayi ndetse n'igikombe cya Ballon d'Or cya mbere. Yari amaze gutsinda ibitego nibura 47 abitsindira Barcelona. Kubera ko Maradona yari umutoza wa Argentine, ibi byari bimwitezweho, byari byinshi cyane. Ariko yarangije iryo rushanwa nta gitego na kimwe atsinze, maze Argentine itsindwa ibitego 4-0 n'Ubudage muri kimwe cya kane. Agarutse muri Barca, Messi yarihoreye, atsinda byinshi kandi atwara ibikombe bikomeye cyane. Hanyuma haza igikombe cy'isi cya 2014 muri Brazil. Nubwo yari amaze gutsinda ibitego 41 no gutanga imipira 14 yavuyemo ibitego mu mikino 46, ntabwo yari ameze neza ku rwego rw'umubiri. Ariko kubera uburyo ikipe yari yarubatswe neza, Messi yagaragaye cyane, yerekana igisa nk'ari ubushobozi buri hejuru. Yatsinze Bosnia, atsinda igitego cy'insinzi kuri Iran, atsinda 2 kuri Nigeria, anatanga umupira wavuyemo igitego cya Angelo Di Maria mu mukino bahuyemo na Suisse. Argentine yatsinze Ububirigi igitego 1-0, nyuma isezerera Ubuholandi kuri penalty. Messi yinjije penalty ya mbere muri icyo gice mu buryo buteye ubwoba. Nyuma haza umukino wa nyuma. Messi wari umaze gutwara Ballon d'Or 4, yarasigaje umukino umwe gusa ngo yandike amateka atazibagirana. Ariko Gonzalo abura uburyo bukomeye, maze Mario Götze atsinda Ubudage igitego cy'insinzi. Ubudage bwatwaye igikombe gutyo. Messi asigara hafi cyane y'inzozi ze, areba nka bega urubwa. Agahinda gakomeye kaje muri Copa America ya 2015 natangiye mvugaho igice. Messi yagezeyo maze atwara ibikombe bikomeye hamwe na Barca, ndetse yari mu bihe byiza cyane udashobora kuvuga. Argentine yageze ku mukino wa nyuma ihura na Chili. Nubwo Messi yari yaratsinze igitego kimwe, anatanga imipira 3 yavuyemo ibitego, Argentine yatsinzwe kuri penalty. Muri Copa America yo mu mwaka wa 2016, icyo gihe Messi yongeye kwitwara neza cyane, atsinda ibitego 5, anatanga imipira 4 yavuyemo ibitego mu mikino 5. Ariko Argentine yongeye guhura na Chili ku mukino wa nyuma, yongera gutsindirwa kuri penalty. Uwo munsi Lionel Messi nawe yabuze penalty ye. Nyuma y'imyaka myinshi yo kunengwa, kugereranwa na Maradona no guhura n'agahinda kenshi, yahise afata icyemezo cyo gusezera mu ikipe y'igihugu. Uri kumva? Ariko mu gihe yagarutse, igikombe cy'isi cya 2018 cyabaye intego nshya ye. Argentine yari hafi kubura itike y'igikombe cy'isi, ariko Messi ayikiza ku mukino wahuje igihugu cye na Ecuador, nyuma rwose yo gutsindwa igitego hakiri kare cyane. Messi yatsinze ibitego 5 wenyine, maze afasha Argentine kubona itike mu buryo butangaje. Icyakora irushanwa ubwaryo ryabayemo ibibazo byinshi. Messi yahushijeho penalty ku mukino wa Iceland,
Argentine itsindwa ibitego 3-0 na Croatia. Nubwo Messi yasize igitego cyiza cyane mu mukino wa Nigeria kigafasha n'ubundi Argentine gukomeza, ariko Ubufaransa bwabasezere muri kimwe cya munani. Nyuma yaho Lionel Scaloni yatangiye kubaka ikipe cya kuva ku ntangiriro. Icyo gihe cy'izuba cyuho ntabwo cyari cyoroshye na gake. Muri Copa America ya 2019 Argentine yasezerewe na Brazil muri kimwe cya kabiri. Ariko mu mwaka wa 2021 ibintu byose byabaye macuri. Muri Copa America yabereye muri Brazil, Messi yayoboye Argentine mu rugendo rwo kwisubiza icyubahiro. Mu matsinda yatsinze ibitego 3 anatanga imipira 2 yavuyemo ibitego. Muri kimwe cya kane ku mukino wa Ecuador yatsinze igitego 1 anatanga imipira 2 yavuyemo ibitego. Ku mukino wa nyuma wabereye kuri Marsana, Angela Di Maria yatsinze igitego rukumbi cyahesheje Argentine intsinzi kuri Brazil. Uko niko imyaka 28 yari ishize igihugu kidatwara igikombe yarangiye, maze Messi aterura igikombe gikomeye bwa mbere ari kumwe n'ikipe y'igihugu gutyo. Nyuma yaho haje umukino wahuje Argentine n'Ubutaliyani mu gikombe cyahuzaga abahize abandi ku migabane yabo. Messi yahawe Lautaro Martinez umupira wavuyemo igitego. Argentine yigarurira Ubutaliyani bwari bwitwaye neza cyane muri icyo gihe. Mu gikombe cy'isi cya 2022 nabwo cyabereye muri Qatar, Argentine yageze iri mu makipe ahabwa amahirwe menshi yo kucyegukana, nubwo Messi atarakiri ku rwego rwo hejuru rw'imbaraga nk'izo yari afite mu myaka ye myiza. Argentine yatangiye itsindwa na Arabia Saudite, ariko imikino yagendaga ikurikirana niko n'ubundi yarushagaho gukomera. Messi yatsinze igitego anatanga umupira wavuyemo ikindi ku mukino wa Mexique. Argentine itsinda Pologne ibitego 2-0 nubwo n'ubundi yari yahushije penalty. Muri kimwe cya munani yatsinze Australia. Mu mukino w'Ubuholandi muri kimwe cya kane yatanze umupira udasanzwe wavuyemo igitego cya Morne aninjiza penalty ye neza. Mu mukino wa kimwe cya kabiri wahuje Argentine na Croatia, Messi yatsinze igitego anatanga umupira wavuyemo ikindi cya Juliana. Yanerekanye ubuhanga budasanzwe mu kunyura kuri ba myugariro nka Joske mu gikorwa cyabaye kimwe mu byaranze iryo rushanwa. Hanyuma haza umukino wa nyuma wahuje Argentine n'Ubufaransa. Kylian Mbappe wari hafi guhindura amateka y'uwo mukino nyuma yo gutsinda ibitego 2 mu minota mike cyane, ariko Messi ntiyacitse intege, yatsinze ibitego 2 muri uwo mukino aninjiza penalty ye mu gutera penalty zo gushaka intsinzi. Nyuma yo kunganya ibitego 3-3, Argentine yegukanye kimwe mu bikombe by'isi byabaye birimo amarangamutima menshi kurusha ibindi. Nkuko twabibonye mbere, Messi yarangije iryo rushanwa afite ibitego 7 n'imipira 3 yavuyemo ibitego. Yabaye umukinnyi wa mbere mu mateka watsinze mu matsinda muri kimwe cya munani, kimwe cya kane, kimwe cya kabiri ndetse no ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. N'icyo gihe cyose yaciye agahigo k'imikino myinshi yakiniwe mu irushanwa agera kuri 26. Yanabaye umukinnyi wa Argentine umaze gutsinda ibitego byinshi kurusha abandi mu mateka y'igikombe cy'isi agera kuri 13. Ageze kuri 13, imibare yo muri rushanwa iratangaje. Ibitego 13, imipira 8 yavuyemo ibitego, uruhare rutazigwe mu bitego 21 mu mikino 26, ibihembo 11 by'umukinnyi mwiza w'umukino, ibihembo 2 by'umukinnyi mwiza w'irushanwa, ndetse n'igikombe cya buri mukinnyi wese urota gutwara abarota. Turavuga ku mukinnyi impano ye itigeze igabanuka na gake, umukinnyi udashobora gusuzugurwa n'isegonda na rimwe. Niwe mukinnyi wamenyekanye ku isi yose mu buryo budasanzwe mu gikombe cy'isi cya mbere yakiniye. Mu minota 16 gusa yakinnye mu gikombe cy'isi cya 2006 mu Budage, Messi yatsinze igitego anatanga umupira wavuyemo ikindi. Diego Maradona wari mu bafana yaramurebaga ubona kanezerewe cyane. No muri icyo gihe byari bimaze kugaragara ko atari umukinnyi usanzwe. Uyu ni wa mukinnyi wikoreye Argentine imyaka myinshi igihe benshi bashidikanyaga ku bushobozi bwe. Igihe igitutu cyangwa se pressure cyabaga gikabije, Messi yahoraga abona uburyo bwiza bwo gukora ibitangaza. Mu gikombe cy'isi cya 2014 muri Brazil yatsinze igitego cy'insinzi kuri Bosnia nyuma yo gukina neza na bagenzi be ba hafi y'urubuga rw'amahina. Hashize iminsi mike yemeye gutuma imitima y'Abanyapalestina harimo n'iterabwoba ry'umupira w'umuterekano ryinjiye neza cyane. Iyo niyo sura ya Messi isi igiye kongera kubona. Messi ushobora gutanga ibihe bidasanzwe nk'ibyo yigeze gukora ku mukino wa Brazil wabereye muri Easter Rosefield, aho yatsinze ibitego 3 byiza cyane. Ibitego 2 bya mbere byagaragaje ubuhanga bwo kurangiza, ariko icya gatatu cyari gitangaza nyakuri udashobora kwirengagiza. Yakira umupira hagati mu kibuga yihutira kuwukomezanya,
ari kuri shoti rikomeye cyane ryagiye mu nguni y'izamu ridashobora guhagarikwa na gake, ahesha Argentine itsinzi gutyo. Kandi igihe Argentine mukeneye cyane buri gihe aritaba. Reba gusa ibyo yakoze kuri Mexique no muri Qatar. Argentine yari izi neza ko gutsindwa byari kuyisezerera. Igitutu cyari kinini, igihugu cyose cyari gihangayitse, ariko kapiteni wabo ntabwo yigeze abatererana. Messi yafashe umukino awushyira mu maboko ye, ahindura ibintu byose. Nyuma haza Australia mu mukino w'igihumbi. Yari amaze gukina nk'uwabigize umwuga. Argentine yaguwe no kubona uburyo bwo gutsinda, kuko Australia yakinaga yugarira neza kandi ikagenda irushaho kugira icyizere uko iminota yagendaga ishira. Ariko Messi yongeye kwigaragaza. Ubushobozi bwo kurema uburyo bw'ibitego bwari budasanzwe kuri we, naho kurangiza amahirwe akayabyaza umusaruro byari ibintu bisa n'ibidashoboka guhagarikwa. Umwanya umwe gusa wari uhagije kugira ngo ibintu bihinduke. Kuva icyo gihe Messi yahindutse umutima n'ubugingo bw'ikipe yose. Yongeye kubyerekana ku mukino ukomeye wahuje Argentine n'Ubuholandi. Umupira yahaye Molina nigeze kuvuga hejuru, kugeza ubu ufatwa nk'umwe rwose mu mupira myiza cyane yatanze mu mateka y'igikombe cy'isi. Ni umupira abantu bake cyane ku isi bari no gutekereza gutanga, ndetse bamwe ntibari no kuwugerageza. Ariko Messi ntabwo yawutekerejeho gusa, yawutanze neza ugira aho wagombaga kugera. Mu myaka myinshi hari abanenze Messi bavuga ko adafite umurava n'ishyaka bya Maradona. Bavugaga ko atuje cyane, katagaragaza amarangamutima menshi, kadafite imico y'umuyobozi ushobora gutwara igihugu ku bitugu. Ariko ku mukino w'Ubuholandi Messi yeretse isi indi sura ye. Yerekanye ko ashobora kurwana, guhatana no kwerekana imbaraga z'umutima igihe bikenewe. Abanya-Argentine bamukunda kurushaho nyuma y'uwo mukino. Nyuma haza Croatia. Joski yari ageze muri Qatar ari umwe muri ba myugariro bato beza kurusha abandi ku isi. Nyuma y'amezi make gusa Manchester City yamutanzeho amafaranga menshi cyane kugira ngo imwegukane, ariko nawe ntiyabonye igisubizo cyo guhagarika Messi. Nyuma yo gutsinda penalty yafunguye amazamu, Messi yamaze umukino wose asenya uburyo bwose Croatia yugariragamo. Igikorwa yakoze anyuze kuri Joski mbere yo guhura na Julian Alvarez. Umupira wavuyemo igitego cyahise kiba kimwe mu bihe bitazibagirana by'igikombe cy'isi, ndetse Luka Modric ubwe yemeye nyuma y'umukino ko Messi yongeye kwerekana ubuhanga bwe bwo ku rwego rwo hejuru. Uwe niwe Messi wageze mu mwaka wa 2026 afite imbaraga n'icyizere nk'ibyamufashije kwandika amateka ku mukino wa nyuma wahuje Argentine n'Ubufaransa. Ibitego bibiri yatsinze muri uwo mukino warangiye amakipe yombi anganyije ibitego 3-3 byamufashije kuba umukinnyi wagize uruhare mu bitego byinshi kurusha abandi bose mu mateka y'igikombe cy'isi. Agera kuri 21 byanamugize umukinnyi wa mbere watwaye igikombe cy'umukinnyi mwiza w'igikombe cy'isi inshuro ebyiri. Ndetse niyo urebye umukino wa nyuma we, Messi yongeye kwerekana ubuhanga budasanzwe. Yinjiranye umupira mu rubuga rw'amahina hagati y'abakinnyi bamuzitira bikabije mbere yo gutanga umupira mwiza cyane wavuye mu buryo bukomeye. Ubu rero mu mwaka wa 2026 Messi ntabwo agarutse gusa nk'umuyobozi w'itsinda cyangwa se ikimenyetso cy'icyizere cya Argentine. Aracyari umwe mu bakinnyi bayobora ibitego by'ikipe. Reba gusa ibyo yakoze ku mukino wa Iceland, umupira wahaye Martinez warusa cyane n'uwo yahaye Morne muri Qatar. Gukoraho rimwe gusa byari bihagije ugakuramo ba myugariro mu mikino. Ikindi cy'ingenzi ni uko Messi akiriwe ugena umuvuduko w'umukino wa Argentine. Niwe ugenzura uko ikipe ikina, imyitwarire mu kibuga iracyari ku rwego rwo hejuru. Guhitamo igihe gikwiye cyo gukora igikorwa runaka biracyatunguranye. Uko yumvikana na bagenzi be mu kibuga ndetse n'abandi bakinnyi bituma Argentine ikina umupira uri ku rwego rudasanzwe. Kandi uko niko Messi amaze umwaka wose akina. Umuntu wese warebye imikino ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arabizi. Ku mukino wa Orlando City yafashije Inter Miami kwegukana, kugaruka mu mikino, atsinda igitego cyiza cy'ishoti rya kure ndetse n'igitego cy'umupira w'umuterekano. Ku mukino wa Toronto yongeye kwerekana ko nubwo imyaka igenda ishira, ubwenge bwe mu mupira bugikomeje kurusha kure ubw'abandi benshi. Ubushobozi bwo kunyura ku bakinnyi buracyagora buri wese. Uburyo abona ikibuga n'abakinnyi bagenzi be ntibisanzwe. Uko arangiza amahirwe imbere y'izamu biracyaca intege ba myugariro. Uburyo bwo gukina umupira uciye bugufi bwamugize icyamamare. Buracyahari igihe n'ubundi akina n'abakinnyi bumva neza ibyo akora. Ubwonko bwa Messi buri imbere y'abamurwanya. Akenshi aba yamaze gutekereza ibikorwa 2 cyangwa se 3 mbere y'uko abandi babibona. Ikintu gishobora gutera ubwoba kurushaho nuko nta kipe imwumva neza kurusha Argentine.
Argentine ikwiye gukomeza kumukoresha hagati mu kibuga nk'umukinnyi utegura ibitego kuko ubushobozi bwe bwo gutanga imipira bwakomeje kuba bwiza kurusha ubundi ku isi. Twabibonye mu mipira yahaye Servette, twabibonye no ku gitego cya gatatu yatsinze uwo munsi. Iyo ageze hafi y'urubuga rw'amahina aba umukinnyi ugoye guhagarikwa. Buri gihe abona umwanya, buri gihe yisanga adafunzwe, buri gihe afata icyemezo gikwiye. Igitego yatsinze Portland cyarabigaragaje uburyo yanyuze hagati y'abamyugariro benshi mbere yo guha mugenzi w'umupira mwiza n'ubundi wavuyemo igitego, bwongeye kubyemeza byose. Ni impamvu benshi bagikomeje kumufata nk'umukinnyi mwiza ku isi kuko buri gihe ahitamo igisubizo gikwiye, buri gihe ashyira imbere inyungu z'ikipe mbere y'ize bwite. Imipira 2 yavuyemo ibitego yatanze mbere yo kuva mu ikipe ye kugira ngo ajye gufasha Argentine, yongeye kubyerekana. Uruhare rwe mu bitego 12 mu mikino 5 iheruka, Messi yakomeje kuba Messi. Kandi iyo Messi avuze ko iri tsinda ritazatenguha abanya-Argentine, abantu baramwemera. Impamvu nuko iyi kipe ikomeye kurusha mbere hose. Julian Alvarez ageze mu myaka ye myiza yo gukina. Enzo Fernandez afite imbaraga zo kuziba icyuho no gutanga ubufasha Messi akeneye. Valentin Barco ari kurema ibitego, gutsinda ibitego no kwambura imipira hirya no hino mu kibuga. Nico Paz nawe asa n'uwiteguye kuba umwe mu bazakomeza umurage wa Messi. Thiago Almada, Martinez, Guriano Semuan n'abandi bakinnyi bose bakomeza kuzamura urwego rwabo igihe bakinana nawe, kuko hejuru y'ibitego, hejuru y'imipira yavuyemo ibitego, hejuru y'ubuyobozi bwe n'ibihe bikomeye twagarutseho, Messi afite ikintu kimwe imibare idashobora gusobanura neza. Afite igikundiro cyihariye, afite ububasha budasanzwe, afite ubushobozi bwo gutuma buri mukinnyi umukikije arushaho kuba mwiza. Ntacyo bitwaye niba akoze ku mupira cyangwa se atawukoze, kuba ari mu kibuga byonyine bihindura byinshi. Hari ibintu bimeze nk'umaji ahorana, kandi niyo mpamvu nyamukuru igikombe cy'isi cya 2026 gifite ikibazo gikomeye cyane cyitwa Lionel Messi. Urahereza amahirwe nde? Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Karekezi Isa. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona buri uko tubishyizeho. Turabashimiye.